Asifiwe kanisa. Amen, 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 amen. Ya leo nilikuwa nawaza nitaacha mafundisho ya kijamii niingie sasa kwa Injili, kwa mafundisho ya kiroho, lakini nimesikia ningaliki na kokotwa, na asante kwa mama yetu Shimene mwenye amenipatia siku ya kesho na Jumapili pia, ama nililomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sikunyang'anya wala sikujikamatia, nililomba. Amen. Watu ya Mungu, leo Bwana Yesu anataka sema na kanisa lake tena. Ikiwa kesho Bwana Yesu anaweza tupatia neema, tutaanza Injili kesho. Ukinifuata mwema, siku ningaliki mafundisho ya kijamii tu, kutunza jamii, kujenga jamii. Leo tena Bwana Yesu ananibeba na sijue, lakini nakupatia neema na bahati usome hiki kitabu tokea sura yake ya 19 ya Waamuzi ufike mpaka ku 21. Uisome yote kwenye uko polepole, pako mambo mengi makubwa. Hii somo tunaweza kuifundisha tena gisi tunaigabulanaka mwezi mzima na hatutaimaliza. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unajua kichwa ya somo yetu ambayo tuko tunajifunza, watu 10 juu ya 100, watu 100 juu ya 1000, watu 1000 juu ya 10,010. Hapo ndipo somo yetu ilipo. Lakini tungelimuita mama yetu, urudi hata kwa ile mstari wake wa 7 mama, wala wanzie tuingie tuku 7, 8 na ufike hata kukenda, na ile 10 itatusaidia. Haleluya, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura yake ya 20. Sasa mstari wake wa 7 hadi 10. Amen. Katika uwepo wa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Angalieni nyinyi wana wa Israeli nyote. Sasa toeni maneno na mashauri yenu. Basi watu hao wote waliinuka sawia wakisema, hatutakwenda hata mmoja. Hatutakwenda hata mmoja hemani kwake, wala hatutaondoka hata mmoja kwenda nyumbani kwake. Lakini jambo tutakalo watendea watu wa Gibea ni hili: tutakwea kushambulia kwa kupiga kura, nasi tutatwaa watu 10 katika 100 katika kabila zote za Israeli, na watu 100 katika 1000, na watu 1000 katika 10,010, ili waende kuwatwalia watu vyakula, ili hapo watakapofika Gibea ya Benjamin wapate kutenda mfano wa upumbavu huo. Upumbavu huo samani wote walioutenda wao katika Israeli. Amen. Amena. Tulishangilie neno la Bwana, kanisa la Mungu. Hapa kusaba anasema hivi: angalieni nyinyi wana wa Israeli nyote, sasa toweni maneno na mashauri yenu. Lakini sitasimamia hapa kukenda kende, nasema hivi kanisa la Mungu: lakini jambo tutakalo watenda watu wa Gibea ni hili: tutakwea na kura kwenda kupiga. Wanaweza sema kupiga, kumbe wenjo utapigwa. Tutaenda kule tu tunababukia, tunabapiga, kumbe wenjo utapigwa. Kanisa abashantake victoire mbele ya vita. Hawezi kusema mie nitashinda na uyapigana. Hapana, batu ya Mungu, abashatake victoire mbele ya vita. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Abatangazake ushindi mbele ya vita, hapana. Somo yetu ni mzuri, naomba nipatie sikio, wendo utajikutana nafasi kwenye huko. Wendo utajikutana kwenye Mungu anasema pamoja na wewe. Nilitafuta kusema leo tuzungumuze kidogo tu. Mkono inafataka ingine mkono. Mkono inafataka ingine mkono. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia hapa kwa mstari wa 7 anamaliza kuwafasiria yote. Na huyu baba nimejiuliza, ni baba wa modele gani, wa haina gani? Mtoto yake kahaba mbaraga, tena mwanakuya na uwa bunyumba yake. Lakini wakati alifika kwake akampokea. Jambo la kwanza ile. Neno la pili, wakati huyu mkwe yake alifika kwake kunyumba, batu ya Mungu, baba akakuwa sawa vile mtoto yake hana ulemavu hata moya kabisa. Alipokea mkwe yake na heshima yote. Mudakika ya siku juma lienea, alisamfanya mkwe yake kuwa mwenzake, kuwa rafiki yake, kumheshimisha mkiwango ya hali ya juu. Baba, hapana kwenda baba, tukule tena baba, ujikikale hapa tuburudishe moyo. Baba, unisikie mtoto yangu anamubeba usiku, nataka ingia lala tena. Anajifanya mkwe asitoke karibu yake, anamuonesha kwa mahana, anamuonesha hakuona seme huyu anakefata kichupuri kyangu, kilisaka nisumbua, kilishaka nitesa, nilishaka kichoka, sina hamu na inacho tena, nikilala nje na kadhalika. Lakini baba alimupa ule kiana heshima ya ajabu. Batu ya Mungu, kanisa tuko, alimupa heshima ya ajabu. Sikiliza neno la Mungu. Kitu ambayo nimejiuliza hapa, hii kabila la Israeli liliangaje vita sababu ya nini ama kunini? Mama Furaha, mpepea Bwana Yesu mama. Baliangaje vita sababu gani? Haba bakwabo na Bwana habakuona ya kwamba mtoto yabo alikuwa naoa kahaba, alikuwa naoa mbaraga. Habakumona ako alikia kubaletea maiti. Na maiti gani? Miskati, michopo. Ule mtoto mwanamuke alishagabuliwa vipande, alishakatiwa na kisu, alishamgabula na mchana, anaenda na kabata mabitambo, anaenda natupa. Ika impressione batu ya Israeli. Hii jambo hayatendekaka, hii jambo hayafanyikaka, hii jambo sio asili. Ni nini? Ni information gani mtoto wetu anataka kutupatia? Bakamuita, bakamkuia bote, bakamzunguruka. Mtoto akaanza kubambia, nilifika kule mukwe gisi alinipokea, heshima ambayo babangu mukwe alinipa. Baba kutaka nimpate kumtoka hako, aliniheshimu, aliniheshimisha. Natoka na bibi yangu ni hali ya kujikaza tu, lakini heshima yote alinipa. Nataka kila mtu anifate, kanisa la Bwana. Roho Mtakatifu konasema ndani yangu. Amen. Hautasikia leo, lakini kesho itakupata. Kabisa. Ile kumusikia tu mtoto yabo, heshima ambayo alipewa na bamkwe yake,
bakajiambia hivi batu bazima, kweli mwenzetu atatusikia namna gani? Tutamubebea habari ya maiti namna gani? Habari ya kilio namna gani? Anapatia mtoto yetu heshima, shetendo kumwambia seme bo mtoto yako akufika kwetu bali tuletea naye chakua miskati. Kumbe tumuoneshe kama ulikuwa na pana mtoto yako kwa mtoto wa mtu mwingine. Mie baba yake nikingaliki hapa, balianza kulipisha na kupigana juu ya maiti. Tena habakuangalia pase zake aseme alikuwaka kahaba mbo sasa mtoto yetu balianza kupiganisha juu ya kusove onere yabo kwa ile ingine familia. Baende kusema mbo mnaona njo bale wenye balimutendea hivi na shia tulisimama tulitenda hivi, baba aseme asante sababu basi bilishaenda, lakini mulitenda kihume. Barudishiane mema kumema, mazuri kumazuri, lakini sio ikizazi ya leo. Bwana Yesu atusaidie. Leo tuko na shida batu ya Mungu. Kabla ningie neno la Mungu, ndio maana uliona mimi naatire attention ya bibi yangu sana. Batu ya Mungu, shia wakati tunazaliwa wanatuambiaka wachezake na bukwe. Bukwe inabakiaka tukuwa bukwe. Njo morale nyeshe tunakuwa nayo. Njo edukasyon nye tunakuwa nayo. Njo mafundisho nye tuko nayo. Bukwe ni bukwe tu peke yake. Bukwe ni bukwe peke yake. Na waza haiko kigeni. Nilizalaka kabla sijaokoka, kabla sijaamini. Wakati nilikuwa niko mdunia, mimi nakuwaka na fie wangu iko na batoto ine na mwema siku iko Uganda. Lakini wakati mloko yake na mama yake alikufa, munisikie batu ya Mungu. Na niko hapa, nilitoa envelope kusukuma kule. Halo. Wakusema ema aseme tu, mimi nataka sema neno la Mungu. Mimi niko neno la Mungu, tena niko très sérieux. Amena. Pasula mianda. Batu ya Mungu, usiwe mwepesi. Kila ndugu ya bwana yako ni ndugu yako. Amen. Ile ni bukwe na lomba uyeshimu na kuyeshimisha. Kila wakwabo na bibi yako ni bukwe, ni lazima uyeshimu na kuyeshimisha. Inaanzia kwangu peke yangu. Fie wangu Isabele, mamko yake alikufa hapa. Lakini nisikie, mnipatie mecho. Nilitoa mdogo yangu, nilimtuma Goma, na grand frere wangu alikuwa pale kukilio Goma. Kufre zangu peke yangu. Bakwetu balifunga kilio. Mtu mwaka atafuta kuniambia no habi kwake, nasema hapana. Goma balifungula kilio na kwetu bakafungua kilio. Na gisi balijorganize kwetu, nilikamata ile mavoice, niliituma kubale batu kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi nataka fika kupointi ya siku.
lakini sijaateriri. Japo kuna mlokeke mwana bibi yangu alinitukana seno tunamsukumia pesa seo mnajua hapa mimi nabafundishaka si ya bloka ka mtu. Lakini kama ni basimu gani limulala kali lalia mkono gani anaenda ananitukana seno sawa alinitumia vile franga wake na pale pale akanibloke na nini lakini japo ni shemeki yangu siya replike. Bibi yangu ile pale kuna mambo wa familia yake ya karibu tumetuma franga kununua double kiwanja fasi fulani alikula yeye njeko nataka piganisha mimi namwambia tulizana na reserve heshima yangu ya Bukwe. Bandugu yake tulikuwa na nani probleme moja ya nani ya nyumba kakake mwa bazimu ikampanda mbondi akakuya kuingia lakini nilimwambia niliacha nikaachilia Bukwe. Bukwe nakupo wengine waheshimie Bukwe. Haba balianza piganishia maiti yenye lisakufa kusikia tu gisi mtoto wabo alikamatiwa, gisi balimukamata, gisi balimuheshimu, bakaona habata rudisha mabaya yoyote, baende tu kwa mwenzabo mwanaume mwenye alibapatia mtoto akuye fikia tu baanze mwambia sasa njoo vile mbo mtoto yako alikufa, unaona kwanza alikuwa kayatuzalia, unaona kwa bakasema tutaenda tupige, baada ya kupiga ndio tutabebeaka mwenzetu habari. Kanisa la Mungu batu ya Mungu habachezake na Bukwe, habachezake na Bakwe, habachezake na Bukwe na bakia kuwa Bukwe toujours. Unapashwa kuireserve heshima yake batu ya Mungu. Amen. Amen. Lakini nyeba mkizungu shiba kumapori mpaka leo, na wakati tunasoma Biblia na tushauri na tutengeneza kabisa. Nilionaka mama moya manake haana Bukwe, mama Bukwe ni chumvi ya mboga tu. Mama Bukwe ni chumvi ya mboga manake haana heshima hata moya. Sasa nisikilize kanisa la Bwana. Wakati yoyote, hii ni siri mimi naanza kupatia ya maisha. Unafika tu naona unaanza sema mbonjoka naume gani kale kenye kiko nataka kuya kuniowea. Wewe unaanza madharau kuona hali ya mtu. Unakaribisha mbele ni madharau. Njoka na mke gani kale kenye anataka kutuletea. Wewe unakaribisha ni madharau na matusi, haya kufanya chochote, hana jambo lolote. Wenda juu ya familia nyani mezaliwa ndani, wenda juu ya kabila yake, wenda juu ya hali ya mwili yake, basi inakuwa problem, inakuwa shida. Na unakuwa na pale roho yako inageuka juu ole mtu, wenda mwenye wewe ulikuwa na wazia sema mtoto wangu anaweza kuoa, wala mwenye ulikuwa na wazia mtoto wangu anaweza kuolewa naye. Njoo ilikuwaka plani yako kusema mpaka mtoto yangu aoe mwanamke fulani, wala mtoto yangu ataolewaka na mtu fulani. Sasa kisi alikuwa kontrere ya ile weye, mimi nakwambia inakuwa shida. Hata kwa huyu bibi yangu huyu, babake kila siku akoga nasema wa mapikipiki njoo atanioyaka, wa mapikipiki njoo atanioyaka. Sasa wa mapikipiki ya Biblia njoo alimkuyaka. Kuna baba yake mloko, kuna bakaka yake banani, aseme haka ka mtu tunakayua kana kitu kiko tu na Biblia. Iski ataweza kutia mwanamke, kumbe minjo boss. Bulaye, haleluya. Bulaye jale ndaka bawea. Bwana Yesu asifiwe. Siku wakati ngine tunakuwa tunapiga masolo. Hivi leo niko hapa Bulaya kabisa. Familia nani naweza nikatala nisichumbia?
Tupige kwanza masolo. Mimi sikwambia vya kuwa babibi bawili. Nakwambia tu hivi niko hapa Bulaya. Familia nani yenyewe naweza katala nisioe? Mie Bulaya. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watoto wa kiume na kila mahali ataenda batampokea. Batampokea, iko Bulaya alishakuwa na identite. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Sikiliza watoto ya Mungu. Kuko vitu vyenye tunaleta mashida katika maisha yetu. Na ndiyo hii. Wewe unaenda kuoa. Wewe unaenda kuolewa. Hauna heshima mbele ya mamkwe yako. Hauna bukwe. Hauna bukwe. Hauna heshima mbele ya mamkwe yako. Hauna heshima mbele ya mamkwe yako. Hauna heshima kwa kwabo yote ya bwana yako. Hauna hata kaheshima kamoya. Hauna heshima yoyo. Wewe hakuna mtu mwenyeko mbele yako. Wewe hakuna mtu, hauwezi kumwogopa mtu, hauwezi kumjali mtu. Manake ni ba mkwe hana heshima, ni mamukwe hana heshima, ni badogo bakubwa njo bale sasa njo bikoropo benyo nafungishaka kinywa, unabatukanaka, unajua kubazarau. Mimi nakwambia kanisa la Bwana kuna andiko moja nitaisoma nyuma. Lakini ujue lenye uko nafanya. Uko najipandia mngazi mbele ya mlango. Hauna heshima, hauna adabu. Huyu maiti, mtu abakuona maiti. Abakuona mtu lakini baliona njo maiti. Juu huyu baba alikuwaka juu ya milima ya Betlehemu ya Yuda, njo alikuwaka ugenini kule, na huyu mtoto mwanamke kule njo kulikuwa kwabo. Sasa wakati aliburekiperaka njo kuanza enda naye kwabo, banamuwia naye munjia. Alikuya kuleta tu njo histoire, kusema gisi nilifika na buzuri yenye alitendewa muda wa siku 5. Manake ikamuingiza akaenda fika kubakwaba, kabafasiria ujole mtoto mwanamke gisi nilipewa naye, heshima gisi baba alifanya na kadhalika. Njoba kwabo bote roho yabo ikapasuka, ikasema haiwezi wezekana, haiwezi kusikilikana. Maiti yenye ilishakatua sawa miskati, maiti yenye ilishakatua sawa vile Miss Girl. Njoba wanaume balisimamia banauana juu tu ya ile heshima ya mtoto wabo. Sasa weye unasimamaka, weye ulisimamaka na ile yote unajua haina zambi. Uko napigania maentere zako, uko napigania faida zako, uko napigania personalite yako. Unawazia seme uko najitetea, unawazia seme ile njo clarite mia bawezi kunionea, na mpaka leo ulishaka panga baba mko wako majina, mama mko wako majina. Na sirtu haba batu walifukuzaka banamke bakatembea bakaingiza banamke ya pili ya tatu ya ine, haba kwake na heshima. Na kule kote kwenye alienda napita kule baba mko yote hakuna maneza msemea, baba mko anaweza msemea. Haba mama bebali waka mabunyumba bakana napita mabunyumba, unakutana kule kote kuna maprobleme. Mamu kwa yake hawezi msemea, baba mko hawezi msemea, bashemeki. Utaweza tafuta mfamilia, unakosa hata mtu mama anaweza ikala seme tulipoteza kule mtoto mwanamke kutoka mfamilia yetu. Haiko, isipokuwa ni mabaya njo watakunenea. Na yenyewe utachoka nayo. Biblia unatia mbele. Hii tuko tunasoma hapa ni Biblia, neno la Mungu. Jipatie muda ya kutubu, tengeneze maisha ya watoto yako.
Jipatie muda wa kutubu, kukiri ile madharau wenye ulionesha mbele ya bamkwe yako, mbele ya mamkwe yako. Hata Bunyumba ilikufa, mimi nakwambia Bunyumba ilikufaka mpaka leo. Bale bashemeki yangu mpaka leo bakingaliki. Na hapa juzi uliza bibi yangu bali niandikia na mimi nabajibia, na tunaongea tunapiga masolo na kadhalika, bakikuwa na furaha. Njobu mutu, lakini wao kwenye unatoka unachaka na nyamba, kwenye unatoka hawezi rudia juu ya mabaya, hawezi kukusalimia. Hakuna siku wanaweza kusema seme bakukaribia. Wewe ujale bale ni batu, unajali vizio yako, ndio unajiona kuwa mtu. Ya dunia unabeba na vya Yesu unabeba, hacha kimoja tu. Na hawezi jua kama uko mdeni, hawezi jua kama umekosea, hawezi jua kama uko mkosaji. Na kuambia kanisa la Mungu, ile nye uko nafanya batoto ya Mungu inakuwaka na machere turu. Njoo unaanza kuwa nasikia seme batoto yangu wanakuwaka na mikoshi. Hakuna mikoshi, hakuna mwenye kona bala. Lakini kitendo yenye haba bazazi yako walitendeanaka, utaivuna wewe mtoto, utaivuna. Utaivuna. Amen. Tulikuwa na mama yetu mwapale, mwanamke makali na nani. Haogopi tena, alikuwa bibi ya evangeliste wetu. Haogopi ya kwamba bwana yake anaishi Kubukwe, akisimama hapa wanaanza pigana na bibi yake. Na kuambia pori pale kwa biko wanapigania mayani yetu utaka. Yes. Hana mamukwe, hana nani. Ule mtoto mwanamke na kisi kilikuwa kishaante kishabiene kimwevi, kinamuke kimwe kishabiene kabisa, kile kishabiene bale bashabiene bale. Ye mpaka leo kituuliza shie bote bagarso ya Kamituga mwele nivo pale. Ukisema unaweza oa shabiene, tunasema hatuwezi oa kula kutoka kwa mwanamke. Juu ya mtu moya. Akisimama jape bwanake naye ni pomba, tena ni bwana mwenye heshima, alikuwa sekretari wa kanisa yetu, tena ni mtu mwenye alisoma sana, alikuwa direkteri wa mine. Lakini mimi nakwambia kanisa la Bwana, mwanamke akisema asimame hapa, mamuko yakuye bote batatiliwa yule ya mtoto wabo. Kina mke kipomba kinasimama na kuambia kitakungutana, kitatukana. Lakini na hivi dunia nalipaka anabilipia biote kwabo. Bwana alikianga kumusutula na batoto yote 5 na kadhalika. Kwa tukakuwa naanza ketiwaka tuombe. Lakini tuko nasema sasa shipe tutaombea nini? Hii chui njo tutatia mwenzetu mwatari ya buchui. Njo mwenzetu hivi kama ya bunamuke bapili 3 4 liendaka na mkamata mu maisha juu ya nini? Juu ya kuoma na mke mwenye hana heshima, hana hadabu, hana mtu mwenye anaona kumaisha yake. Na kuambia tubu ndugu yangu. Tubu. Benzetu balisimamiwa. Benzetu familia ile tu kusikia habari. Mtoto anakuya na bambia seme kwenye nilienda mie nilikaribishiwa. Kama mimi nafikia kumchana bibi yangu, sijua yemi naweza. Juu nilikuwa na yoa, mimi nakuya na diama, mimi nakuya na oro. Baba yangu mkwe manake hakuniachilia, alinipenda. Lakini ona tena kiana wabo hakutendewa chochote kanisa la Mungu.
kiana wao alilala mnyumba, hakutendewa ubaya yoyote, lakini ule mtoto mwanamuke bakasema haiwezekane. Tuko na shie Swahili yetu ya Bukavu wanasema bamshamuka, na shie tuko bashamuka, tuko bazea mwingine. Hatutenda ambia mwenzetu kusema mtoto yako alikuwa na mtoto yetu, ndio vile walikutanana na aksida munjia na kakufa. Lazima tuoneshe kama alikuwa na kuya naye mwingine familia yenye najua familia. Alo. Amen. Fanya hesabu mwenyewe, fanya hesabu yako mwenyewe, fanya hesabu mwenyewe, fanya hesabu yako mwenyewe. Mama, tusomee andiko la mwisho, saa yetu inakimbia. Isaya 33 mstari wa kwanza. Yes. Kama Kristo atatupatia neema, kesho tuingie sasa tuchalange injili, habari njema inoleta wokovu kwa watu yote. Haleluya. Lakini hapo tungaliki mafundisho ya kijamii ya kukuleta kwa Yesu. Rudie kumustari. Amen. Yake 33 mstari wake wangapi wa kwanza mama? Nasoma katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Ole wako uharibuye ila ukaribiwa. Okuharibiwa siko pale. Kuharibiwa samani. Ole wako uharibuye ila ukuharibiwa. Utendaye hila wala hukutendewa hila. We mwenye unafanyaka mabaya na bakukufanyisia mabaya. We mwenye unaharibishaka na ukuharibiwa. We kazi yako ni kuharibisha. Wezi chunga relation. Weye kinwa yako kwa kinwa kamsalani. Chwa baba alikuwa kanatuambia kinwa kamsalani. Ole wako mama, tuendelee mjakazi wa Mungu. Utakapokwisha kuharibu utaharibiwa wewe. Kila kitu nalipiwaka hapa. Uko na waza sema uko na haribisha, uko na waza uko na komesha. Ni bibi ya mtoto yangu ule unamkamata sawa vile mavi, au mpatie heshima naye ajisantire kusema aseme huyu ni mamukwe yangu. Huyu ni mamukwe, niko na heshima juu ni bibi ya mtoto yako. Wenda ulimchukiaka juu ya kitu na kadhalika. Hakuna shida, kanisa la Mungu, na wewe unazala. Mimi siko na laani. Mimi niliitwa na Mungu juu ya kubariki. Ninatoa habari njema ikusaishe, kukorije, urudie, utubu, ungame zambi na makosa. Yesu aponye kizazi kenyoko nao, na Yesu aanze kwanza kukuponya wewe, kisha aponye kizazi kwa nyuma yako. Amen. Twende mama, uyamalizi. Na utakapokwisha kutenda kwa hila wao watakutenda hila wewe. Amen. Vyote vinalipiwaka hapa chini ya jua. Apandaye haba atavuna haba. Usiwaze gisi unaenda unakosea mama yako mkwe heshima, unakosea baba yako mkwe heshima, unakosea bashemeki yako heshima, unakosea bakubunyumba yako heshima. Weye sasa njota kuyaka kwa njota kutana kakahanga kamoya kenye kanakuya munyumba na kutana kagarso makapitula ikamatike mgulu maa mrefu ingine ya mfupi mkiuno kanashusha mapantalo. Wona juazia seme uko mkristo njoka muko kanakuya kenye kanaingia munyumba kana heshima na kasha tia migulu yulu ya meza. Kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, Mungu hawezi nipatia kanaume kavile kakuye kwangu na wakati mimi naheshimia na mie batu bengine. Mungu atanipatia na mie mtoto mwenye atakuya umu mwangu ataniheshimu sawa gisi nimeheshimu batoto ya bengine. Amen. Ile yote nilifanya juu ya kuheshimu mkwe yangu. Nilifanya depense kanisa la Mungu juu ya kuheshimu mkwe yangu, na muheshimu tena na muheshimia. Na wakati ule mama alikuwa mgonjwa, tulikuwa tunashirikiana nabo. Tuko tunaulizana binaenda binafikia mtu haliko namna gani, munaona namna gani na kadhalika.
Mungu hata niletea kabandika mwaka kamwizi ya msoko kenye kalishaka pigwa mamiti akili kakaruka. Mungu ataniletea mtu mzima. Amen. Sababu na mie niko mtu mzima. Najua kama nina uhutu ndani yangu, Mungu ataniletea naye mtu mwenye iko na uhutu ndani yake. Amen. Lakini tu nakutana sema ni kama maka watu vile, unaanza kaita seka na kuwa kalozi. Unakutana una heshima. Kuna mtu mwenyewe nilisikia hapa viko ananiambia si ye. Ule mamani wa Swede. Anasema iko makali. Mimi nasema ule mama sema ye iko natomokea tama mko yake kutelefoni hivi. Mimi nasema pana, mimi namjua. Ule ni mtakatifu Paulo mtume kwa Elizabeth aseme ya wewe njoo mjue na uyasikiaka. Ule mama ule akikamata telefoni hapa haonake mtu. Bwana Yesu akupatie neema katika jina la Yesu. Amen. Kwa kuanza mafundisho yangu siku ya pili nilikuambia ugeuke. Urudie uangalie mbele. Urudie kuwa mtu. Fanya hesabu kanisa. Ujirudie mwenyewe. Ujipe neema na upatie kuzao uko nayo neema. Amen. Ile mabaya yenye uko natenda juu ya watoto ya wengine, yenye unatenda juu ya mzazi wa mwingine, mzazi wako ndio mtakatifu Paulo mtume kwa Elizabeti, lakini bazazi ya wengine habana morale, habana heshima, habana hadabu, habakupende, ni balozi, ni benyabaywe piga, ni benyabajwe vala, ni bamasikini, ni bubaya yote iko juu ya wale bazazi ya mwenzako. Juni bakwabo na bwana yako bote hakuna mtu kule kwenye wewe uliendaka olewa. Juni bakwabo na bibi yako wewe kule hakuna consideration yoyote. Bakwenu njo benye biko na consideration. Kanisa la Mungu usipotubu. Mama Rusia, mama ya fungua Biblia mama, tusomee hii Isaya. Tuombe pendo la Mungu Baba. Hii Isaya 33 na mstari wake wa kwanza. Nimemaliza. Nasoma kitabu cha Isaya sura yake ya 33 mstari wake wa kwanza unasema hivi. Amen. Ole wako uharibuye hila hukuharibiwa. Utendaye hila wala hukutendwa hila. Utakapokwisha kuharibu utaharibiwa wewe. Na utakapokwisha kutenda kwa hila, wao watakutenda hila wewe. Amen. Mungu abariki machache kwa jina la Yesu Kristo. Tukutane kesho. Amen. Amen.